nangabe sihlahla sesijutshiwe likhona lithemba lekuthi singahle siphindze sihlume futhi kanzi nalawo mahlumela aso angeke abune. Timphandze taso tingaguga emhlabathini nesiphundi saso sife lapha phansi. Noko ngekuva umswakama wemanti siyahluma kumile emahlumela njengesihlahla. Umehluko lushintsho kulesihlahla, impilo yalesihlahla lesibonakala sifile isekuveni. Singwa sakho salamhla lesitholakala kuJobe esahluko 14 kusuka kuverse 7 kuya kuverse 9. Leli themba lesilibonako lelisenhlitweni yaJobe ngesikhathi kujutshwe abantwana bakhe bafile. Kulokunye bangaphila kepha mawungasaphilelani nabo bafile. Kulokunye kujutshwe budlelwane njengaloku sibona emkhathini wakhe nemkakhe athi yethuka uNkulunkulu. Kusho ukuthi Jobe abesamnukela naye. Budlelwane bakhe bujutshiwe netisebendi amemeda kubede losabelako. Kepha Jobe ngathi uhleti ubuka sihlahla lilanga ngelanga. Uyasibona lesihlahla sijutshiwe sekuphela inyanga. Sewuthela kancane emanti. Emva kwemaviki ubona kuchamuka lokuluhlada uthi noma lesihlahla besijutshiwe noma imphandze yaso bese ibolile. Sewuthi noko ngekuva umswakama. Sewuyacabanga ke ukuthi hawu sihlahla lesi sibolile siva ngani? Mangabe lemphandze seyibolile iva ngani? Yini ithi ingeva bese seyiyaphila? Sesiyacabanga ke mina nawe sesingacabangisana encwadzini yemaHebheru 4 verse 12 livi laNkulunkulu liphilile futhi linemandla. Lokhu kusinika umcabango lothi Lazaro bekafile kuthiwa sewuyanuka. Kusho ukuthi lamandla ekubuya kwalendvo beyifile iphindze iphile. Lamandla awekho lapha kuyo ngoba phela yona ifile ayiva. Lamandla ekuthi iphindze ibuye iphile ala kuloku lokuphilako. Livi laNkulunkulu liphilile futhi linemandla. Uyathi livi laNkulunkulu ungalitfola njengekuhlala ulalele ingoma ulive linuka basahlabelela labanye bazalwane. Ungalitfola ngebufakazi balabanye bazalwane. Ungalitfola emthandazweni kumbe sengumthandazo walabanye bazalwane. Ngithi mine funa tindzawo la ungahle uthole liphunga mangabe khona tinto lotibonako tifile. Funa, thola abantu, thola umuntu, thola indzawo la kumbe utawuthola ingoma, la kumbe utawuthola umthandazo, la kumbe utawuthola ubufakazi. Mangabe kuthiwa sitha sifuna kugcina ethuneni ufile, sitawukwenta ungatholi liphungana lelivi laNkulunkulu. Liphungana lelivi laNkulunkulu emthandazweni. Liphungana lekuhlanganyela. Makuthiwa sitha sitawugcina lemphandze yakho ibolile. Siyawube sikwehlulekise ukuthi ungatholi la kungaba neliphunga lekuphila khona. Livi laNkulunkulu liphilile, linemandla. Nami ngilihlephelela lokho lamhla ukuthi kungabe usehlane bese kufe budlelwane bakho, bese kufe titfo letitsite emtimbeni,
bese kufe luhlangothi ekumnothweni wakho. Letintfo lebetifile nami ngithi nuka livi laNkulunkulu lamuhla, ngikubhemisa lona livi laNkulunkulu, alibe liphunga kule mbanze beyifile bese liletha kuphila. Noma bekungabuka ngazuthi kude lokulihlata ekuphileni kwakho, ngazuthi konke kubolile la ngetulu ngoba kubole imphansi. Akabongwe uNkulunkulu, livi lakhe liphilile. Kusho ukuthi akusadzingeki ukuthi loku lokufile bekungaba nempilo ngoba lelivi linemandla etikwa loku lokufile, etikwa loku lokubolile. uNkulunkulu ngemsa wakhe akakuthumele kuphila kuleyo mbanzi lebeyifile. Let life begin. Akubuye lokho lebekuthi sekuvalelwe kubolile, ngemandla elivi laNkulunkulu akube khona kuphila. Amen.